Hadirin, kita akan membaca doa birrul walidain. Mudah-mudahan kita mendoakan orang tua kita semuanya yang telah mendahului kita. Mari kita khusyuk sejenak sampai selesainya pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bisukril walidain wal ihsani ilayhima wa hathana ala ighnami bi birrihima wastina'il ma'rufi ladayhima وندبنا إلى خفض الجناح من الرحمة لهما عظاما وإكبارا ووصانا بالترحم عليهما كما ربيانا صغارا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا واغفر لهم وارض عنهم رضا تحل به عليهم جوامع رضوانك ومواطن عفوك وغفرانك وتحلهم إلى دار كرامتك وأمانك وأدر به عليهم لطائف برك وإحسانك اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة تمحو بها سالف أوزارهم وسيئ إسرارهم وارحمهم رحمة تنير لهم بها متجا في قبورهم وتؤمنهم بها يوم الفزع عند نزورهم اللهم تحنن على ضعفهم كما كانوا على ضعفنا متحننين وارحم انقطاعهم إليك كما كانوا لنا في حال انقطاعنا إليهم راحمين وتعطف عليهم كما كانوا علينا في حال صغارنا متعطفين اللهم اغفر لهم بذلك المد الذي أشربت قلوبهم والحنانة التي ملأت بها صدورهم اللطف الذي سغلت بها جوارحهم واشكر لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجاهدين ولا تضيع لهم ذلك الاجتهاد الذي كانوا فينا مجتهدين وجازهم على ذلك السعي الذي كانوا فينا ساعين والرعي الذي كانوا فينا راعين الأفضل ما جزيت به سعاة المصلحين ورعاة الناصحين اللهم برهم أضعاف ما كانوا يبروننا وانظر إليهم بعين الرحمة كما كانوا ينظروننا اللهم هب لهم ما ضيعوا من الحق ربوبيتك بما اشتغلوا به في حق تربيتنا وتجاوز عنهم ما قصروا فيه من حق خدمتك بما عثرون فيه من حق خدمتنا واعف عنهم وارتكب ما ارتكبوا من الشبهات من أجل ما اكتسوا من أجلنا ولا تؤاخذهم بما دعتهم إليه الحمية من الهوى لما غلب على قلوبهم من محبتنا وتحمل عنهم الظلمات التي ارتكبوها فيما اجترحوا لنا وسعوا علينا والتب بهم في مضاجع البلا لطفا يزيد على لطفهم في أيام حياتهم بنا اللهم وما هديتنا له من الطاعات ويسرته لنا من الحسنات ووفقتنا له من القربات فنسألك اللهم أن تجعل لهم منها حظا ونسيبا وما اقترفناه من السيئات وما تكسبنا له من الخطيئات وما وتحملناه من التبعات فلا تلحقهم منا بذلك حوبا ولا تحمل عليهم من ذنوبنا ذنوبا اللهم كما سررتهم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة اللهم كما سررتهم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة اللهم وكما سررتهم بنا
في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة. اللهم لا تبلغهم من أخبارنا ما يسوءهم ولا تحملهم من أوزارنا ما ينوءهم ولا تخزهم بنا في عسكر الأموات بما نحدث من المخديات ونأتي من المنكرات. وسر أرواحهم بأعمالنا في ملتقى الأرواح إذا سر أهل الصلاح بأبناء الصلاة، ولا تقف منهم من على موقف الافتضاح بما نجترح من سوء الاجتراح. اللهم وما تليناه من تلاوة فزكيتها وما صليناه من صلاة فتقبلتها وما عملنا من أعمال صالحة فرضيتها وتصدقنا من صدقة فنميتها. فنسألك اللهم أن تجعل حظهم منها أكبر من حظوظنا وقسمهم منا أجزل من أجسامنا وسهمهم من ثوابها أوفر من سهامنا، فإنك أوصيتنا ببرهم وندبتنا إلى ذكرهم وأنت أولى بالبر من البارين وأحق بالوصل من المأمورين. اللهم اجعلنا وإياهم قرة أعين يوم يقوم الأشهاد وأسمعهم منا عتب النداء يوم التناد، واجعلهم بنا من عقبة الآباء بالأولاد حتى تجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك من الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم إنك أنزلت في كتابك العفو وأمرتنا أن نعفو عمن ظلمنا وقد ظلمنا أنفسنا فاعف عنا فإنك أولى بذلك منا. وأمرتنا ألا نرد سائلا فلا تردنا يا الله إلا بقضاء حاجاتنا. وأمرتنا بالإحسان إليهم ونحن أرجاؤك فاعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. فصلى الله على سيدنا محمد وآله الكريم والحمد لله رب العالمين بأسرار سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki dini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puja dan puji bagi Allah, pujian yang dibalas dengan kenikmatan yang terus bertambah. Ya ilahi ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad dan keluarganya. Ya Allah, padamu aku muji dan bersyukur karena hanya Engkau pemberi karunia dan hanya Engkau Tuhan kami yang hak dan kami hambamu yang ringkih, sedangkan Engkau Maha mengetahui dan melihat. Ya Allah, duhai Zat yang maha besar kekuasaannya, duhai yang maha kekal kebaikannya, duhai yang abadi kenikmatannya, duhai yang terbanyak dharmanya, duhai yang maha luas pemberiannya, cucurkan ya Allah salawat pada baginda Nabi Muhammad dan keluarganya. Ya Allah, hanya padamu aku memuji dan bersyukur karena hanya Engkau pemberi karunia dan hanya Engkau Tuhan kami yang hak dan kami hambamu yang ringkih, sedangkan Engkau senantiasa maha pengatur yang ahli. Ya Allah, kami takut padamu dan kami juga takut pada orang yang takut kepadamu, dan kami juga takut pada orang yang tidak takut padamu. Ya Allah, dengan derajat pangkat orang yang takut padamu, selamatkan kami dari orang-orang yang tidak takut padamu. Ya Allah, dengan kehormatan baginda Nabi Muhammad dan keluarganya di sisimu, jagalah kami dengan pantauan penglihatanmu yang tak
tak pernah tertidur, serta bentengi kami dengan benteng-Mu yang tak pernah lapuk, dan kasihi kami dengan kekuasaan-Mu, dan jangan Kau hancurkan kami ya Allah, karena hanya Engkau harapan kami. Duhai yang Maha Pengasih dari segala pengasih, Allahumma bihaqqiz Zahra wa abiha wa ba'liha wa baniha ahrasna ya Allah bi'ainika allati la tanam waknufna bika nafika allati la yaram fala tuhlikna ya Allah wa anta raja'una wa siqatuna ya maulana ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi ya karim walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. الفاتحة على من سلفنا الصالحون وعلى من والحبيب على الحبيب علي الهبشي وعلى من وسلفنا الصالحين. الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجتنا وحاجات المسلمين أجمعين. أن الله يسر كل أمورنا أمور الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سل الفاتحة. يا ربي صل على محمد شرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد كرم داع يدعو إلى الحال. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد على الورى منطقا وأصدا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأصدا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وصله وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه
وسلم يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توثى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا صلى الله عليه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك تقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك تقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك أسفى الأسفياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزقياء السلام عليك السلام عليك عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك تقى الأنبياء السلام عليك السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك تقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه السلام عليك يا خير الأنام صلى الله عليه السلام عليك زين
الأنبياء صلى الله عليه السلام عليك يا بدر التمام صلى الله عليه السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقيا السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقيا السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المتوج بالكرامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقيا يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله صل عليه يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي لودنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله صل عليه يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي
يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرامه حسن صلى الله عليه تعالى مجده وعد ما شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره الكسمة صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده الرحمة تعلقت إرادته العزالية بحلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله بالقريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان سورة هذا الإنسان صلى الله عليه يتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأقوال فما من سن اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه يا لقلب سرور قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه وترقى بالحسن أعلى مقام وتنغى بمجده وتعالى صلى الله عليه وحظته العيون بمجده
اجتلته بشرا كاملا يسيح الضلال وهو من فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويحار في تعقل معاني الجلال انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم بشارة صلى الله عليه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فجد هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صل وسلم وبارك صلى الله عليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تغرب اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه في الصدور من الإيمان قواعده وتلو على اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق الشوائد صلى الله أشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والبلع لله ما أمره بتبليغ لخلقه من فرضه ونفره أبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجل مستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه فما أعظمها من منة تقرب الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة إن تسرسلها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وجمعها وأزكى التحيات ووسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه وبرز فيها في خلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وكبل عليه غاية الكبل صلى الله عليه صلاة يتسم له روح المصلي عليه به فينبسط في قلب نور سر تعلقه به وهبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه صلى الله عليه إلى أشرف الأصل بوده وهبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تألقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه نفذت القدرة الباهرة
بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير بالعالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه. فتنقل ذلك الجمال الميمون بالأسلاب الكريمة والبطون فما من سلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. والقمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بموت استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. فكان مستقر في الأصناب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه. ونورا حير الأفكار ظهور وبار فتعلقت همة الراكب لهذه الحروب بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور صلى الله عليه. كانت الألسن لن تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فألا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن أنزل إلى تدوين ما هبت من ششرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. وبكيت رايته في القول منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سمع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع آمين. فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع آمين. ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفناء والهلاك يعم دنيا ودين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نسألك وليقيم والعدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الوسيع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نظرات تزيل العنا عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نطاه في كل حين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نسألك بجاه الجدود وليقيم الحدود فينا وياك في الحسود ويدفع الظالمين فينا وياك في الحسود ويدفع الظالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على
المسلمين ربي احيينا شاكرين توفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سل رب استجيب لي آمين وهب لنا كل سل رب استجيب لي آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يخط ما حركت فيه الأنامل مما استفاده الفم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائله التي هي أسهل الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماع والأبصار صلى الله عليه وقد تلون في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله عليه ونور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور صلى الله عليه وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه وقد تعددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه واستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون ما شرفته من العالم صلى الله عليه ونقل هذا النور
من سلم آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبي الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه سلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه فظنت غشاوة بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وشوق صلى الله عليه فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله عليه ولا تشكو من ولم ولا إلنا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزي إلى عدم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضل وتنتشر في آثار مجده الصميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب وأن وضع هذا الحبيب علامات السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب الله الوجود لله على أهل الوجود تثيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور الحق على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه وسلم سيدة مريم وسيدة آسيا معهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدعيا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد Pekhusyuk kapi cak ramah macam ya Nabi sallallahu alaihi pesantak pekhusyuk dalam hati hadiraki Rasulullah dalam hati nah asyraqa al-kaunu btihaja bi wujudil mustafa Ahmad wa li ahlil kauni unsun ya Rasulullah wa sururun qad tajaddat ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika ya Rasulullah salawatullah alaika فاضربوا يا أهل المثاني فهزاروا اليوم بغرات واستضيئوا بجمال يا رسول الله
حسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلاة الله عليك ما لربي كل حمد جل أن يحسره الله إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلاة الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين واهدينا وصل عليك سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونرشد الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهي مرحبا مرحبا بجواري خير مقعد الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal mukarramin habaibnal kiram, Pasien Simolja Habib Mahdi bin Muhammad Al-Haddar, juga sahaja para habaib sahabatan kula muljaki Ki Haji Abdullah Ansari dari Basari, Ki Haji Muhibullah Khalil di Pajan Sebatan Kurahmatin, juga para satid, para alim, para ulama, sedajan hadirin hadirat Sebatan Kula Muljaki. Dari sebelum syarangan sekal alhamdulillah dengan sabun Allah Subhanahu wa taala, sekadimah melamakan kelaban syarangan taufik dan hidayah serta inayah dari Allah. Qaulaf tajah bisa hadirkan majlis ilmu rangka ahwal, ilmu keadaan sihat wal afiyah, mular moga hadir kaulah pada majlis setiap ketaman amal ibadah seterima sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sadukalina salawatullah wa salamuhu mular moga wakin kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekadima aku tajah Nabi sapun aparing beta tu dak kalaf tajah minal dhulumati lan nur kelaban harapan marmoga barokah asal ban salam kalaf tajah itu taki mati pun Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya selalu taat bantu untuk jatuh perintah Nabi dan celarangnya sehingga kalaf tajah bagi bermakhir syafaat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat tajah terpenjaki karena bertemu cakap malam berikhtiar secara ringkas kita terusan acara malam makin ketika pertama bukan nomor 2 langsung mawa'idul husna dan acara semertelah kita penutup kota berdoa. Tadi sebelum ngelas teraki di acara terebon acara pengajian malam makin buka kelaban Masyaratul Fatihah kelaban harapan marmoga kaulaf taja saya hadir haji kadita majlis melarmoga itu tak korang sekuat Islam dan iman berikan terkajah hajat fitin dunyal akhirah wa ala hadina wa ala kunatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'lan lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur silakan dalam Salatul Fatihah marmoga terima sedang Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin dan hadirat saja sebatan kula muljaki acara tersebut ikadita mawa'idul husna yadraki dak macam semolja Ki Haji Muhibullah Khalil dari Pajaran dak macam semolja Ki Haji Muhibullah Khalil di Pajaran bakta ban tempat yadraki. Allahumma salli ala Muhammad wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahil karimil mannan. Wassalatu wassalamu ala man unzila alaihil Qur'an. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad
Sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadha ila yaumi liqa'illahir rahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amin amma ba'du. Ashabal fadilah, sadatinal alawiyyin, para habaib, para ulama, para kiai, para masyayikh, para asatid, wabil khusus As-Sayyid Mahdi bin Muhammad Al-Haddar hafizahullah wa ra'ah. Semoga beliau dipanjangkan umurnya dan dijaga kesehatannya, dan mudah-mudahan terus semangat di dalam mengajak kita untuk menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Dan seluruh para habaib tanpa terkecuali Al-Habib Saleh yang sangat saya hormati, Al-Habib Hasan Al-Munawwar, orang tua kami, yang mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umur beliau. Amin. Dijaga kesehatan beliau zahir dan batin. Amin Allahumma. Amin. Guru kita, guru kami Kiai Al-Hajj Abdullah Ansari, mata'anallah bituli hayatihi wa afiyatih, dan insyaallah yang akan hadir beliau Kiai Al-Hajj Muslim Ikram. Para hadirin hadirat, khususipun Bapak Kepala Tisah beserta perangkat dan setuju panitia penyelenggara haul dari Al-Murhumain Al-Karimain Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Haddar wal Habib Syekh bin Ahmad As-Segaf, matur muka Al-Marhumin Al-Karimin Sayyiholen Habib Sayyiholen kak dinto matur muka yang kak atra cerita tineng Gusti Allah. Amin. Eka terima seteja amal ibadah tineng Gusti Allah. Amin Allahumma. Deki. Kula malam mangken termasuk borongan, Pak. Ki macam maulid, macam solawat, ki surah pidato. Berarti borongan kula sepaling banyak gencernya kula berarti ini kan. Cuma ya soyo nih ka saung guna. Asoyo. Ya perkara beda panitia namak saya dak remah boleh kan sini kan. Hadirin sesangat badan kula muljaki. Haul malam mangken ebeda aki tineng As-Sayyid Mahdi tocuan sepertama niat atu aki da kereng sepoepon. Thank you Pak Bu. Kula ben manjenengan sehadir malam mangken insyaallah bekal meloh bekal ketampiasna barokana. Amin. Allahumma. Ashabul Kahfi dalam Al-Quran cerita aki karena cinta ada orang sesoleh badenya ma pateknya mana kitmir patek ho mana cuma karena patek kele cinta ada orang sesoleh Ashabul Kahfi, maka patek ini ketineng Allah Subhanahu wa taala panorok masuk ke surga barokana semak ben cinta ada orang sesoleh soleh. Faza kalbun kaifa ashqa, faza kalbun bihubbi ashabi kahfin fa kaifa ashqa bihubbi ali Muhammadin. Patek bayi anjing saja yang najis hukumnya menjadi mulia, menjadi terhormat, menjadi selamat karena cinta kepada ashabul kahfi. Fa kaifa ashqa bihubbi ali Muhammadin, lalu bagaimana mungkin orang yang cinta kepada keluarga Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, cinta dekat zuriat Kanjeng Nabi, cinta dekat para habaib bekal celaka cering patek senajis, cinta ada orang sesoleh selamat Pak Bu. Apa boleh orang Islam seiman dekat Gusti Allah, iman dekat Gusti Kanjeng Nabi, cinta dekat zuriat keluarga Kanjeng Nabi, apakah mungkin kalah bereng patek kau leban panjenengan? Mun patek be selamat maka kul panjenengan lebih berhak selamat, karena kul panjenengan cinta beneda orang sembarangan, cinta deka engki paneka dere teu kinga Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cak kebeter. Cak kebeter. Mun beda orang ngocak cintain habaib tapi cak terlalu mencintainya, tak usah dingaki. Cintain para ulama, para kiai tapi cak terlalu mencintai, cak dingaki. Cinta nika di atas segala-galanya. Cinta kau leban panjenengan nika sebekal paki bekal pertanggungkan ki jawab dengar sanepun Gusti Allah, bahkan cinta nika sebekal nyebabaki kul panjenengan selamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Sayyidina Thauban semakin abid semakin kurus, semakin abid semakin tak sehat badan Sayyidina Thauban, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atanya dekat Sayyidina Thauban, ma baluka ya Thauban, apa yang telah terjadi kepada engkau ya Thauban, kiranya penyakit apa yang telah engkau derita ya Thauban? Mali wajaun ya Rasulullah, kami tidak mempunyai penyakit ya Rasulullah. Kau letak di penyakit Gusti, kau letak sakit Gusti, kau letak ngakan tak saya deer, kau letak saya ngenom, kau letak saya tedung ya Rasulullah. Apa Thauban? Karena kau di pikiran. Mon mangken kula kerong ke panjenengan bisa entar ke toju alengki bon panjenengan. Mon mata kau terot ketengal panjenengan, kau langsung entar ke dalam panjenengan, entar ke majelis panjenengan. Tapi kuku ning akhirat ya Rasulullah, Thauban reng biasa, Thauban bene keluarga, Thauban kak din tahu diri ya Rasulullah. Lamun kau masuk swarga tantona swarga kau tak pada bi swarga panjenengan ya Rasulullah. Ni kesek ketakok bi badan kau lah. Apa saben panjenengan kak dito musibah yang terbesar. Percuma ten kau masuk swarga tapi ten kau tak santing ben panjenengan. Percuma kau masuk swarga menikmati keindahan dan kenikmatan sorga, tapi kami tidak berdampingan dengan engkau ya Rasulullah. Ni setiap saat menghantui badan kaulah, terus menyelimuti badan kaulah, sehingga kaulah tak saya deer. Ketika kaulah ten kaulah deer ingat ke panjenengan, kaulah tak saya deer. Ketika kaulah sarin ingat ke panjenengan, kaulah tak saya sarin ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Thauban, anta ma'aman ahbabta. Ba'an wahai Thauban, pagi ning akhirat bakal epopolong bi orang siapa saya kecintain be ning atas dunia. Maka Sayyidina Thauban mengatakan, wallahi demi Allah, engkau tak pernah rasana bunga sepanjang hidup melebihi tang bunga setelah engkau ngeding bisyarah kabar gembira dari Kanjeng Nabi. Anta ma'aman ahbabta, ba'an bakal apolong ben orang saya kecintain ning atas dunia. Oleh karena gak dinto cintain para habaib, cintain para ulama karena ulama sehingga ilmu nah Gusti Kanjeng Nabi. Cintain para habaib karena habaib dara teuking Gusti Kanjeng Nabi. Mun habaib mulja sebab dara teuking Kanjeng Nabi. Mun para ulama mulja kelaban engki paneka mengemban risalah nabawiyah, ngebah engki paneka nerosaki perjuangan kelaban nyebaraki ilmu nah Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kul panjenengan kek nyelekek dereng dua ni kabon. Cinta dekat para habaib, cinta dekat ulama sebagai warathatul anbiya, sebagai pewaris daripada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ayo Ratibul Haddad setiap sore. Kan ada prayer ini. Ada prayer ini Bu. Bersemangat. Pak istiqomah. Cek pola benar. Tobuk, cek buk tobuk. Mau solawat, cek buk tobuk. Atikir nyebut asmana Gusti Allah, ban put nyebut asmana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti orang mon cinta selalu nyebut, orang mon senang selalu nyebut. Mon pate be cinta dekat ashabul kahfi tadi selamat tah masuk ke surga. Apa yang mungkin orang secinta ke keluarga Kanjeng Nabi riah bekal celaka? Tak mungkin, Pak. Dengan syarat apa yang cinta syarat tah al mutabaah, torok bunte. Monoreng ngaku cinta tak cukup ngaku cinta, tapi buktikan cinta na panjenengan, buktikan cinta kul panjenengan.
engki pendeka kalaban norok bunte kalaban taat ke perintah para ulama ben para habaib. Thank you Babu. Mun kaul mancinengan ngako cinta, ngako ongkuan cinta, lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Mun kaul mancinengan ngako cinta maka torok bunte teladanen cintain torok bunte insyaallah kaul ban mancinengan kalaban apen te cinta ni Pak. Sebagaimana Sayyidina Thauban bekal epapolong ku aku dengan akhirat insyaallah kau lebih manci dengan bekal epapolong apaki dengan akhirat amin. Sebagaimana aku manci dengan malam mangkin apolong ben para habaib, apolong ben para ulama, apolong ben para kiai, mantarmu ketetia sabab apolong ning dunya, apolong sampai ke akhirat, apolong sampai ke surga amin Allahumma amin. Nekah sebisa ten kau latoraki nyon seporah menabi bade salalo potah ten kau tak bisa ngiring ngantos akhir beten kau laki beda acara haul deka robulu ki peneka acara haul umum neng pemakaman umum atau neng kuburan umum nyon sepora sebanyak mater muka setuju pekta manfaat ben barokah amin. Nika al mukarram ke Haji Muslim Ikram ampun Rabu beten kau la sam'an wa ta'atan keng cuma karena desak perintah tining Habib Mahdi untuk menyampaikan sakone muqaddimah. Nika mater beda manfaat ben kunana hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jazaa. Matur langkung alhamdulillah atas mawa'idul husna dari Bajan Munsimulja Ki Haji Muhibbullah Khalil dari Bajaran Ki Buruh melar muka tetiat aman ilmu saya mafatur saya barakah alaf taja saya kalbat taja kita kalian selamat fitiyat dan akhirah amin Allahumma amin. Hadirin dan hadirat taja saya badan kulamul jagi mawa'idul husna setelah saya pun yadraki dapatkan wajah Ki Haji Muslim Ikram dari Kedange dapatkan semulja Ki Haji Muslim Ikram dari Kedange bakta ban tempat yadraki. Allahumma salli ala Muhammad wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah muayyidil awliya biruhim minhu wal asrar wa mudi'il ulum fi qulubil ulama bil anwar wassalatu wassalamu ala tiryaqis siwa wal aghyar Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad An-Nabiyyir Rasulil Mukhtar wa ala alihil athhar wa ashabihil akhyar wattabi'ina lahum bi ihsan min yaumina hadha ila yaumil khuludi wal qarar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Hadratal habaib wasadat al-alawiyyin
wal ulama wal muallimin, bil khusus akhina fillah Al-Karim Ibnil Karim Habib Mahdi Al-Haddar, para habaib tamtona banyak serabu keng kaula tak bisa nyebutaki asma satu persatu secara rinci, yakin tanpa mengurangi rasa hormat dekat para habaib selain ulama masyayikh langkong-langkong semulja Kiai Haji Abdullah Ansari ben para ustad-ustad semulja Ustad Muhammad, Ustad Fadlullah ben selainah satejana sekaula mulja aki tak kelupain dekat Bapak Kepala Desa beserta para perangkat, juga tidak saya kesampingkan panitia pelaksana majelis ta'lim secara umum dalam rangka zikrul haul lil marhumain al-awwal Habib Muhammad bin Ali Al-Haddar sekaligus almarhum al-maghfurlah Habib Syekh bin Ahmad As-Saggaf Bangil rahmatullah alaihima rahmatal abrar wa nafa'ana bihima wa bima manallahu alaihima minal asrar wal anwar. Bapak, ibu-ibu sekalian, semua simpatisan partisipan acara pada malam hari ini, setuju saya mulyaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Situng torengarep deka Allah, moga-moga Rabu tok nega napa boleh ngedingaki ilmu terus istifadah pas ia malaki, moga-moga daya teti sebab selamat kau lebih sampian tunya akhirat. Habib Mahdi, saya mohon maaf Bib agak lambat karena saya kepaten. Pengajian rutin ba'dal maghrib saya wakilkan pada anak menantu. Saya kepaten Mbak ipar sepopoh pas epengkiran compo keng esarea ki bedening daerah Grogolan setene bekto atira bedeka disa janazana ki buru lastare ki tua aki kaula sareng sampian mantir ki paringna umur lanceng. Umur ajriya huwal waqtu in qata'tahu nafa'at wa illam taqta'ahu qata'at. Bekto kainto tretan adalah umurku lebih sampian ya bekto odiria saare dua are semenit 2 menit arya benare na elang pak engkina bengke elang aja akacu pola na lanceng umur penceren gula mas muslim letade kapi pun mas kare bulat tok. Ya berarti kare kaget tok sekejaki deh iya. Sebab orang kain to tambah semak kepatih, benih tambah jauh, tambah semak, tambah semak, tambah semak. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Allah kebaipate ben odi kang kui manusia nika parlona ayuji bi Allah seenilai oleh Allah ayyukum kamma ben kapi Arya ahsanu selebih bagus amalan perbuatanna. Allah ta'ala bu ayyukum aksaru kemma be'en kapi selebih banyak amala bene maka banyak menrombu yang ngok sekonek tapi mapan bagus engkina bengki padana orang abri hadiah umpamana kaula seorang raja jakanca abri hadiah cuma dua si abri hadiah ka intoh seras mana apa Sya'roni nika abri hadiah bereng ria sa abri hadiah serenya mana siapa Fikar iya wis Fikar Sya'roni abri hadiah dek ke mas muslim seorang raja tamtona mabunga atang-ateh keng cuma Sya'roni kainto hadiahna nikini aja bikina otok ruah Fikar abri hadiah satre gandeng hari seetre masa kemari ya tamtona abali ayyukum ahsanu amala mana yang terbaik bukan sekedar baik ternyata sekene aja kacang otok jeria mutiara intan berlian Fikar satre gandeng kasrakas salah kasrakas kayak campur cirat dong sape maka banyak rombu sekonek tapi berharga ayyukum ahsanu amala odi ben mate neka ujian ebek antarna odi ben mate ni kabi Allah akan diambil nilai kema perbuatan yang terbaik cecele tanya aki nembu Allah ria kebai mate ben odi kang kui manusia kadaan kema odi bi mate bu ayo dajar ya bula makin kurang fit saungkuna keadaan kema mate bi odi iya keadaan odi pacet 3 tahun bareng odi eto nang seneng odi ada kilau keadaan kema mate bi odi enjak sebenernya mate bi odi ini ke keadaan kama keadaan helap tak pada bareng sede aja keadaan iya nang seneng aja kok tibi mau nerang akidah iya mau roju kemegi ya jadi keadaan mati tangki mek tahu sampian mun keadaan odi bu mestena ayo abeli deka Al-Quran dia bunda kanjeng Nabi ibda bima bada Allah ikuti apa yang didahulukan oleh Allah itu adalah urutan yang sahih bila Allah ada bu neng Al-Quran tak bisa dirubah dia bunda Allah alladzi khalaqal mautah Allah akabai pateh marepateh wal hayata odi le saleria memorokan til song utas dile ki anun tade iya dadi bu keadaan mate bu kene koreng otau no odi melolo
Cuma nerima na ya odi, ya tahu na jia. Masya Allah. Iya. Keadaan mate. Apa prosesnya? Dalil Quran boleh. Alam yakumin alam yakun nutfatan min maniyumna. Tidakkah manusia itu memang diciptakan oleh Allah dari bahan nutfah? Nutfaria sari sperma. Apa sperma aja le? Minyak kan? Dan sebedan kagak jele. Spermaria min mani. Leh, edi ngakira. Spermaria min maniyin yumna. Nutfaria sari dari maneh. Minyak kan? Dan sebedan. Kia mana pekasar mani maneh. Nika asal manusia cecel kula tanya. Maneh ka into odi napa mate? Odi napa mate bu? Maneh. Odi apa mate? Kibe wis ngocak odi. Tada maneria odi. Kene kotoman ngetelak maneh ngengkol sepeda. Ya tada. Bademane cak lacak naik bungkana blimping. Bene mun naik aja bene mani ya sale. Keng air mani ria nutfaria bi pak bapak re petoro ning kandung ne ibu ning rahim etelanaan pas bi Allah proses. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Kemper bi Allah. Ya dari mana rele? Mana pak poloare bi Allah apa beku merah tetidoro pas kental. Pak poloare aki teti daging sekempel. Sekepel, bener sekempel, sekepel, cokop epergem, nek kene. Summa kasauna beda al-idhama lahma pas epake enjir ya bi Allah ebri tolang, ebri kole, ya dari mana jele? Kebai obu, ya dari mana jeria? Ebri longelongan. Tak cetakan tamataan ya tanang dua cuma kita odi ya bu tabuen ya bunton tabu ya sokoh tinglah umur kandungan re pak bulan pak bulan are bi Allah ebri nafkhir ruh esisipin ruh maknana ruh ria hayat kan mangkana bu embuk ria mau ngandung mare pak bulan aru mulai kris saodiin bayi dalam kandungan kadang agliseng kadang ngenceng ke bu lah sampai sangang bulan raja tabu nembuk kaprana sangang bulan pas lahir ria teka-teki mbok ria mujahadah si paling raja kan opamana tepaan lahir pas mate ane ke mate syahid ke swarga mbok jeria saking berata orang ngelairaki berat napa tak berat ngelairaki bu berat engki sengsara napa punten sengsara engki bu pleteng sake apa nje sake kengka kengoyo andi anak deyin aja le can sake ada kapun ada jeren pad
kan mangkana anak-anak cek sampai ngalbengal ka ibu montero butuh iman nah orang mau nyakein atene ibu lah ibu kita tepaan pegel pas anak ruah mati langsung ke neraka ruah anak na'udzubillah. Maka lambuknya porek yang mau beli neng itunya oh diin anak ruah tak epleng oh diin tak epleng bentak nemu pojura odi orang mun kursekut nyakein ati nembu bayangkan embuk tepan lahir kain to teka-teki ima wa imma odi imma mate mbuk mun ngelairaki nih kan ki bu aku kula ngerasa aki mek tahu kini ku mas muslim mek tak tahu ring ku andi bine tuh mulekadung ajen jek nih serang ku areng cereng wadong teng dengan bayi ini kita keluar tai nancak gade mungkin abang ke ayo ibu hormat ibu pon nikah Habib Syekh asar Habib Muhammad bin Ali Al-Haddar Habib Syekh bin Ahmad As-Seggaf mun Habib ka into pon da jelas insyaallah suwarga teritan engki napa engki setan puntena ebri jalan husnul khotimah sebab toron dari Gusti Kanjeng Nabi lahman wa qadama roksan wa qadama lahman wa dama lah saya ngebeteraki ya bagian ria ya semancing sabidatur ya ria boleh aneka neka saya penting napa karena kaula sareng panjenengan kainto dengan larutnya waktu sehari kedua dari dua pada yang ketiga ini berarti dan kaula sareng panjenengan aparak dekapate kainto tretan tempeng beri semaan mangken kepate kainto lalu saya penting dak remah nikah berusaha amal kainto kira-kira etrema bi Allah nah apa tandanya mas muslim amal soleh seetrema bareng Allah jeria mas muslim tak tahu keng mencaan Allah ning Quran jelas wajib norok ku lebih panjenengan sebab amal re etrema bareng te etrema nika bede tandanya antara lain ngalak setegi ya jeria bila amal mencapai target ahsan amal itu terbaik bener sekedar hasan yang baik sebab mon baik ari kemoga etrema tapi lamun ahsan tak usah kemoga pun pasti etrema dharma mas muslim buktian ning Quran Allah tebu dalam Al-Quranul Karim edingaki giba le edingaki le dabaran kaki Habib je beri kenangan hari Habib Mahdi bilan dua hari jame tambah gagah tambah sehat Habib Masya Allah keng birnya Habib le dididik molar orang gempang nangis ria tandene atena lemes orang rang-rang nangis Arya tandene atena ria ala dilalatun ala qasawatil qalbi atena atos ate atos ria gersang ate hajo boto ate hajo paras Arya bade sebab arapa tempeng akhirat benyaan berurusan di dunia mon orang benyaan urusan dek akhirat gampang nangis kayak itu demi muron rang kiri yang kau beli boleh ahsanu amala Allah tebu dalam Al-Quranul Karim ulaikal ladzina nataqabbalu anhum
ahsana ma amilu. Mereka orang banyak sepon pada iman nataqabbalu mesti kok nerima jan Allah. Amal yang banyak je mesti kok nerima. Amal sedermah anhum bene minhum seporana mon minhum dari mereka, tapi ini anhum yang terlepas dari mereka. Baru bila terlepas dari mereka ahsanama amilu mencapai deka ahsan. Artinya anhum ruah kelakuan ria bene betek pengakuan dari abdi bi leni ke ahsan. Ayo ada kebaikan ria. Sebab mulia kotibi tretan abeli dek nafsu bene dek pangeran. Kekuatan usaha dari abek tibi. Ada kok aku hisab pria. Jadi mon ini sebut akidah ke Allah demang. Cara nada remah. Sini kebain. Kami belajarkan sekonek. Bunten bener-bener rahasia ria. Keng mek tambah meningkat amal ria. Mek depak target ahsan jeria. Allahumma amin. Ayo abali dak demna Allah qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Angkep fadol. Apa fadol jeria? Anugerah. Ayil ata'ul jazil bila wasilah. Pemberian dari Allah seagung tanpa perantara. On angkep daya tok fadol ja anugerah. Kanugrahan mencandreng jebe. Jadi daya sampean naruku sujud tayak kulir ya Pak nggih. Dan kia kulir ya. Tayak alako jeria. Taki alako jeria. Berbuat kan angkep dalam hati ajriya fadol ri beri dari Gusti Aceh ya kone abe di Aceh liak seetrem amun yako dari abe tibi. Ki kata habaib para ulama kaisa amalah demang karena ngangkep fadol dari Allah. Mun yang ketibi ayo urus ku aku. Cecel ria beli boleh kelak dak fikar. Jawa Madura. Jawa. Lah fikar sampean gerak teko kanan nang ngiri iki sampean iso gawe gerak iku fikar. Saged. Terus ngobano lambe iku sampean gawe obah iku iso. Gawe lambe ni iso. Gak iso ya. Lek pancen ngono teko sapa? Lah iki lho. Hakikate ngoten. Mangkane aja diaku dhewe. Coba fikar ngangkat tangan. Lho, kuat ngangkat iki sampean iso gawe kekuatan iku. Gak iso nggih? Wis, cekak kesel-kesel dono. Saiki tak takono maneh, cek gelem nalar. Eman. Rambut sampean iki sampean iso gawe. Wis gak gawe nyukulno iso, nyukulno. Menumbuhkan. Iso. Ndawakno. Iso. Gak iso. Wis sing terakhir. Lek nyendekno iso. Memendekkan rambut itu bisa. Bisa nggih? Bisa. Bagaimana caranya? Nah, kalau dipotong dengan gunting alat itu bukan memendekkan, itu memotong, merusak fikar. Maksud saya
Anda apa bisa memendekkan rambut itu? Setelah rambut itu panjang, lalu diundur kembali, bisa begitu? Oh, ndak iso. Dadi kabeh iki teko sapa? Nah, begitu juga sampean wudu, sampean zikir, sampean maca Quran, rukuk sujud, anggap iku teko Gusti. Hebat niki. Ngene iku. Ulaikal ladzina nataqabbalu anhum, yang pasti aku terima anhum syaratnya. Anhum niku lil mujawazah, lek cari kiai-kiai ndek wingking niki, utawa litab'id. Anhum lepas dari mereka, setidak-tidaknya lepas dari pengakuan mereka, baru muncul ahsana ma'amilu. Pun para sedherek ingkang delejebeng kok kaula tiwi engki ke antara dek karo bulu caan Gus Muhib andi oncengan juga monabe kagak terus tak abe ya melkok kiai bungko deki keng kula kanto terong alapa barokah deka Habib Syekh Kholen, Habib Muhammad juga Habib sabo Syekh As-Segaf. Hasil barokah cek kebeter pasti hasil insyaallah. Bila sampean oleh barokah sebujar dari pengajian, siapa tahu sakit-sakit reberes, amin. Si andi tanggungan beban otang marga barokah pas ebri lancar kelar nyerah, amin. Sero pekerja kena bi Allah epa jember, amin. Dia si anak-anak beng tambeng meler celemer blenger perceloper apa ya beda perubahan pasti orang sesoleh otabe solihah kainto beda kiai mas boten kersani jenengan cek sakit nambahi iya bib cek nambahi iya bib iya menurut sekadinto sekadar keng sepenting gila ayo bila ibadah ke Allah aja panggempang eyakonen keluar dari abadi ini kepokok pun pengajian situ ngeri cukup lah moga-moga jadi ilmu semanfaat amin Allahumma amin. Cekap semanten tore maus Fatihah tilu deka Habib 2 Habib Muhammad bin Ali Al-Haddad juga Al-Haddar Habib Syekh bin Ahmad As-Segaf wa usulihima wa furu'ihima bisirri asraril Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada Bu. Mau cari untuk masjid. Oh, masalah sedekah ya. Cek buru le. Habib letak kata dan kok. Surban jalan. Le saleh. Nyok tang surban rajure. Saya nggak tak pusah oleh na. Genale. Kangkui masjid. Masjid kainto Baitullah. Dalam Allah Subhanahu wa taala. Reng-oreng senyompeng masjid nika berarti aurunan majer tiket ku aku numpak masjid bedeneng wat sirat jasrun ala matni jahannam. Lakon 3000 tahun masjid nika bekal perobe hayawan sirajo unta bukhati senompa ya orang-orang seya'murul masajid termasuk minal imaroh ya ja'a sodako kangkui masjid. Allahumma salli ala Muhammad. Perame-perame Allahumma salli ala Muhammad.
Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji bareng ya Rasulullah. Ayo pobu SN Surbanja alik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Kaula samangken apareng oneng para taretan supaya eleng mun ajel pateh neka mendadak saben arena atam basma ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa nek bine ruah pentayan ru banyak pesen ruah ya temur aro pesena cecetaki tangku tangarua ya uhailal judi wal karami mun ben praben seabri sodako kangkui pembangunan masjid apa kerentekah malam meriah hasil teruan dielakeh genteng haja masecong ria kiai putrana Kiai Munir insyaallah hasil kengcek minta Kiai masecong jalan di lanan ria daya ayo dak temur jiria banyak ruah epet selpetaki Allahumma salli ala Muhammad Mansur Fatih tak kening pongker mulana tore sambi epeker pun banyak orang ngocak melarat kong langkong nale kana sakarat ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa darajin adfan ya jiratal alami ya uhailal jubdi wal karami. Orang mulai sekarang mayit pas nangis waktu nanaza tak kelar sakit ruh etace akan dapetan bektoki odi seera kerak kelaben todi ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa darajin adfatan ya jiratal alami ya uhailal juhdi wal karami. Lebih perluan de orang tua sangona pateh ayo etata sekece aki dateng panggilan tak oleh nyorot waktu giliran ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa darajin adfatan ya jiratal alami
wal karami. Mula mate laju kiring kadalem lobeng mayit acereng bi minta tolong mayit pas ngocak dek kasih ngosong aja terbentur buleki pingong ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji عفاتا يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم. Malaikat tanya ke mayit, apa mayit? Saya kebingung ben mayit. Engki malaikat terong ngabese kumatan bungko aja mulai yosong ruah la ilaha illallah la ilaha illallah hari terong ngabese bungkon anak ben bine pele bentang ke bula kengaen pensapen bekto kerem fatihah wa immatu ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa dara